Akiaria cukuru-ini wa muthingi wa St Francis Gatondo ya Rugongo, mujumbe uyu augite ni kiha kuona atongoria mathuritwo ni muingi kuma gicoya gatagati wa bururi makinyitanira na munini wa mutongoria wa bururi William Ruto gukunyanira uge wa mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta ria gwithema na uteti wa mwaka wa 2022 na thengia uguo gukirira hari kuruta wira wa muingi. Wamuchomba ni athiete na mbere gukumithia atongoria merungu rwa gikundi gia Tanga Tanga, akiuga ni magite uigiririkiini wira-ini wao hari utungati-ini wa wira wa muingi na ithenya riu magekirira uteti. Ninyi mlinichagua na kura zenyu nyingi sana. Niwe shujaa na kinara na mtetezi wa Uhuru Kenyatta. Munataka niache kumsupport ama niendelee? Niendelee. Kama kuendelea ni kupata hii miti niwaletee mwende mkapande, si ni faida? Kama kuendelea kutetea Uhuru Kenyatta ni kuwaletea hizo tanks na waletea, si niendelee kumtetea? Kahinda-ini okau Wamuchomba ni aingirire gavana wa kaunti ya Kiambu ni kumuimakia mwena wa Thika ake ruhonge rwa kugarura mitugo ya aria mathukitio ni njohi na dawa cia kurefia kuma Kiambu ya muhuro. Nilikuwa nataka nijenge rehabilitation bili Kiambu ili watu wa juu wawe wanaenda huko Karura, watu wa chini wawe wanakuja na huku. Nilikuwa nataka kutengeneza rehabilitation hapa Kalifarifi. Oho ni akinyiriria ati ruhonge ru ni rugwakwo thutha-ini wona araniria na mutongoria wa bururi. Gitagwo Waithaka wa Kinyua.